Bantu bakithi Skim Nation, bathu bami. It's about that time. It is time to win with pragmatic plays, drops and wins. With drops and wins, win prizes that can drop completely at the random on any spin at any given time. To get into the action, all what you have to do is to play in the selected pragmatic play games. Just remember, any bet you can play could be the lucky one. Click the pinned link in the comment section below. And don't forget to use the promo code SKWM. The competition, it ends on the 19th of November 2025. Keep well and stay blessed as we going back to the episode. Siyabonga sithi kanjalo sekuphinde njalo sekufikele sasikhathi ke sokubetha inja ngenye kwesekufenye mfethu iGrootman vandag nangihlale ngithi mina babuhlale babuchabela the ones that are coming from the east. Welcome to it. This is Against the Wall, where we turn the lives around and see this is the platform where people bear testimonies. You know, abantu abaningi you mistake lento as now abantu abafika shiny spotlight, they're amplifying lento, and we are saying no, we are educating young boys, young girls to unlearn some certain things. Siyabonga ke ukuthi namhlanje is a beautiful weather and ngihleli no Mr. Party na let's sing for him at home na ngikuculela njengomkhulu tell us uma wale ubhashile 1 2 3 4 5 how many bring that thing chief, please bring that thing kule uzethu why ngicule kungena nekhekhe la ngibele kahle kahle ngabe ngiphethe umese la from me and the team to you with love Grootman. You can interfere le. We celebrate your life. Ithi ngibeke la lento yakho le. Masitethile la ngifuna ukuthi usikele kahle ke ikhekhe emkhulu. This is the closest we can ever get to a cake. Yabo? Yeah, thina yithi laba. Mfana wami ngiyaphuthuma la ngifuna ne-energy yakhona isemandleni mfana uphethe enye into drum rolling ngifaka ku-red la 911 le mfana i-jet fuel nenze show ke into yala ekhaya kube injwayelo ke la ngicela nilibambe lekani libambeni lekani khona indaba ezayo ngale kani please mangithi emergency drink awunikeze iGrootman sigijime phansi siyabonga meyawuthi thank you very much ngicela niyibambe le ndaba yale can ngifuna ukulibeka la bese lokho ngiyangibuza ukuthi le can lisho ukuthini ngenani kuma comments lokho nibuza ukuthi lisho ukuthini ngifakile lapha on the comment section ukuthi lisho ukuthini time lam ngiyabonga man, happiest birthday. May the good Lord bless you and grant many more years to come, more wealth, more health, good life, nothando lakho ke elikhulu uthando lodwa sofundisa abantu namhla uphethe nesijumbane umadala ngale ke lengwenya ke bekhandisa ikhande nokhiye wasejele umuntu ama 1960 something from ngabo 80 something ukuboshwa kwakhe asibabulise Grootman edladleni namhla ilanga elikhulu man, ngiyabonga ukuthi ushonor ngelanga elikhulu i-birthday ngabe uhleli nogogo nomkhulu nabantwana marula nabazukulu bonke bangiculele ngibele ngivala amehlo bathi happy birthday mkhulu. Hayi ngiyabulisa nami kuba mameli bonke nabo bonke abangaziyo engishaye nayo le minyaka nabo ngiyababulisa ni Bishop Machitani yazi. Ngiyabonga thaba lami yabona iGrootman i-birthday seyiqalile ke manje awubatshela amagama akho wonke Grootman. Amagama wonke aphelele nguGeorge Kuphukane Mbonane ngihlala eThema eSprings. Right bra George isukile ke manje ke marathon seniyazi yenza kanjani la ku Against the Wall yonke lento le so Grootman ubekwa yini la kule platform ngoba ngiyabona ngathi nobufakazi bakho obunye obude obukhulu abeka phezulu kwetafula ungasabi bhuti nanona yephuthuma mele ihlale lapha phezulu kwetafula bayibone kahle. Yeah, the next big thing yiyo le sure. Yeah ubekwa yini la kwa Against the Wall? Lana ngibekwa ukuthi nami ngizokhuluma le ndaba zami ke ezakule ndawo emnyama le. Yeah. Esifisayo ukuthi abantwana sheleli bazithole sebakuyo yabo. Yeah, that's not a place. Umuntu is a human being aphile kule ndawo le. Eish. Yeah. Ngo nami ngithi
kokuncane ngizoyenza testimony khona umunye ongajika mhlambe osacabanga ukuya kule ndawo leya angaphinda yenze nophumile ku direction angaphinda yenze efanele umuntu ne right ngifuna ngena straight endabeni la uphethe ama plastic la awungizela la ma plastic uchaza isto sana ama plastic before ngifuna siwadlulise fast before siyaferla yini le lama plastic lawa i material bengizivulela ngayo mangiyema ofini lapha kaMlungu ngoba mina bengithi mangibaleka ngithi ngiya ofini ma escape ejele ya mina bengingaba ku escape kangaka etanyana buma 7 times bengabaleki futhi bengithi nyaye ofini ngithatha leave isigwebo sesiyangisinda sayilifini take leave hayi unanekile umkhulu boye ofini boyophumula bowazi ukuthi uzoboshwa uphinde ubuyele vevie bathi ngalo yomthetho yinde bengazi mina bengilezi mabathi hey ngithi hayi okay ngiyazi ukuthi ngisazabaphinda futhi ngishaye futhi ngiphume kanje hey ningakopi don't try this at home lo mjini uphethe ikele emkhiza sejele ke untathetho bakhali nebandla lakhe la zange uzofundisa bosiboshwa but ingwenya ke beyidefeat at the hands of justice awuze ngayo bonzani ke mina bengishayela ikhiya zami ngiphumele ngivulele ijele mangifuna ukuhamba ngivule ngiyenza isikhiya sami mangicela ukusenza ngiba time ngibabona ukuthi yisiphi isikhathi ebangasi alert ngaso nginami ngibalandele mabachayisa nami ngichayise na so bocabana negrill wena because bokhona ukufaka isandla ukhona ukuphine la ngene beba lezi ezinye bukhona yabona way back bebalahlile uthola ukuthi sivula ngapha nangapha ingena ngaphi kuyingene nanguwe ngalo yabona but no ngilibele ngikuya ngibona sebavalile la ngiyo into bengifuna ukuthi ngibeke kuyo ungitshele kahle ukuthi sifika kanjani kuleyo part leyo ngibele ngifuna lawa ngiyusithi ijele mangena mina ngibheka isikhiya nje amehlo wami khohlakele Dallas amehlo wami wachapu tape ngilihlo bengithi camera ngibona ukuthi basebenzisa isikhiya esinje ngithalala awuvumbule la awuvumbule ngifuna ukubona kahle kahle uphethe yini sengine interest amehla amagijimela plasticini so yini ndlela ngathi umkhovunyana isigubhu yabona neuzed plastic lesi selokuzeni sika sona ngisishise ngisihlanganise ngicale from sale yeshudu nayi lento le isikhiya sokuvula ijele Sikala la lena yikuze ikala la i4484 ngizocala ngipolish yabona manje ngisazoyipolisha ikwazi kufana neskiya ngilandi ize manje mamela le scale key uyithatha phi shape yesinye isikhiya ukuze ubone or uyikala kanjani ukuthi seyaya uma lokufaka ukhipha aningihlola lana ngiyafaka ngiyakhipha neku exercise mina ngiyafaka lana ngiselele seyilini ngathi ngiyaklina ngiyafaka ngiyakhipha size sibambe shape ngokuya manje ngizoyenza amazinyo wami ngenze yonke into yaso ngaso mfethu mina ngitshela ukuthi bengithi ama crash la majele ngithi mina bengithi mara what type of intelligence ke umkhulu bekayiphethe so wena abantu benze ezinye izinto wena wenza mina ngithi off yami kumele ngihlale nginayo kuyo yonke indawo khipha mkhulu uphethe izinto la khipha mkhulu ubona yonke le hamors la niyabona ngithi thoba khalebele lilungiseke into zeni nangundoda bekavula la so ningathini fana nayo handle yesigubhu leyo lezinkulu yabona uqala usenze ushisa ihandle manje la ushiswe yayibenza izokhipha shape masengiyenza ngizoyenza ukuthi awunesikhathi amadala isikhathi lapho ungazi unesikhathi sokuthi ungazi ufundele ukuba udokotela 7 years uqede ngena bomama ngabe kunabantwana baya 100 bejele ngabe kuyamithiswana left and right manje lena ayina umphansi ayina anise kungena ama ayina ejele sengidla la mkhulu loyiclown sengidla ngaphansi man ngidla ngaphansi ane nami nya upgrade lapho uthi ngisayenze ngeplastic ethi ngishaye manje ngeayina ama ayina siwayangene manje Sengiqala la. So keep iron. Lo mphansi wonke iron. Uyi-aluminium. Uyabona ukuthi enye ke episode la. Ngithe mina sifundisi la. Ngithe nginenzani be aware we conscientize you. I-iron ingaba isikhiye ngasikele emkhisa sedanyana. So yabona party leyo iron leyo. Bese manje ngizoyisika izingikhiphela amazinyo wami ukuthi lesi engisibona ukuthi obasebenzisa u-H or one. Ngikwazi nama dokhuza wakhona lana encwadini yami ngikwazi isikhiya ngikutshela ukuthi so le ncwadi yani le angizokubonisa ngayo ukuthi isikhiya zasejele engikhona ukuzenza bengikhona ukuzicala from scratch ngisdraw ecala kwenzele sona ukuthi what an episode ngikutshela ngisicale phansi mangisibonile ngithi lesi nawe bengathuma ngithi amba ngibhekela ukuthi kule court wami M2 M3
Mangina ma lokhuzeni alikho Ngizongibophisa oyibhale scheme wenzela mina ukuthi ufuna ukuyovela hey angeni dawo ubhale scheme lomkhulu la hey inside door yeah okay lock le ilokho ukuthi uyazi ukuthi ikhiya kanjani lokho yonke into yakhona yeah uzongivalela kuphi hey you know why I'm excited ne ukuthi ngicabanga lento yokuthi wena bokwazi ukusebenza vice versa kune system now take us mhlambe through one of the successful escapes la waphuma khona ke ukhona ukufaka isikhiya nani the first time u realize ukuthi lento ngiyayishaya and ngaphuma ngibhashini waphuma kanjani kwenzakalani iqalapi ngikaye nje just nje mhlambe wiki build up yakhona mawuhleli phansi did you speak to abantu yamasinyane upresident Thabo Mbeki mabambeka abayipresident 1999 if I'm not mistaken bengiseModapi prison ngazitshela ukuthi homa bayodlala iclub makangakhulumi ku species sakhe ukuthi u release iboshwe mina the cat wigama lami lapha ngizobayenzela iamnesty ukuthi president mayihlala kumele ukuthi isibhekele thina majita nathi ukuthi hayi man nani lapho siyaniphulela or anphumeni yayibona into njengale so uMr Mbeki zanga ayenzeni ilokhuzeni ispecies sakhe zanga afake ukuthi uyasiphulela yabona hayi inqawuza mfethu ngathi umfethu uMbeki akasikhiphi futhi saboshwa thina ngeapartheid thina mina phela ngigojwa iapartheid regime ngigojwa iapartheid regime ngithi akasinaye akakhiphi ushwele athi ngikhiphela ushwele ke mina hayi vele ngilungise ngithi hey ufana bakithi sihamba ke namhlanje ijetha ngiyayidrayiva namhlanje bathi kanjani ngithi hey ngizonivulele emaselini master laba bahamba mina ngizonivulela sambeni tholi amnesty lapho ngavulela iModapi prison ngavulela more than 42 prisoners babaleka bonke labo bantu la iku Guinness Book of Records le ikhona incwadini ikhona ngazi mhlawumbe bayihide ngindaba zokuthi ingazi kuba fakela na umjojo ngoba babuza ukuthi baphume kanjani abantu ukuthiwa ijele limastiwe mara bavulele so ababoshwa basali bakhuluma ukuthi sivulele uMadala Cat sivulele ikati bomba ngeke bathuthi bonke bathi bavulelwe yimi yiyo-ke isikhiya amanye ke vele bengidlala ngawo kuma Bloemfontein bengiphuma ngihambe ngiyozithengela insango ngibuye amajita ngithume ngibuye uvayejele ubuya ngiphuma kamnyango wasekhishini ande kungena ama-truck ngale ngasemuva aletha ama-grunte namalokhuze ngifuna ukulethela omunye umuntu la Madala Cat oyo-1 obekanawo eDanyana you know abantu banokukhuluma ngithanda le nkonzo enziwa uMacG lapha banosol eyaka fact checker because ama facts mele be verified uyabona so that we become a credible platform I don't just host people for the sake of talking and killing time but we want to also validate our statements uyabona with the proof and evidence if you remember the episode ka Sylvester kufike uSbu kwaba ne collaboration so labantu lawo bekakhuluma lo athi ngathi bangibabamba kwenzeka kanje noSibuthe makangena kwaba khona umuntu ohlakaniphile lapha ku TikTok wayithatha lento wayihlanganisa kwavela kwaba into eyi1 euniform I saw which ngathi ngangithola umuntu eyi1 obona eDanyana bathi bangangilethela ngifuna uzongihlanganisela lento ngeke ngizwele iside lakhe uMadala bakahle not that I don't believe what you're saying but I want us to intensify inkulumo yethu ngishilo ngathi mina sizange uzopromote yini icrime la but uyenzile lento Madala mhlambe bazofunda ukuthile abo Brown bazofunda ukuthile ama prison warder about Madala Cat now ngihleli la during the week and I had a very interesting conversation nezinye zeingcwenga injula buchopho and then now iGrootman ithi kimi scheme you know mawunabantu abastubborn abangakwazi ukufunda abangakwazi ukubona isifiso sakhe bekuthi makuthatha umuntu agwetshwa kwatholakala umuntu njengoMadala Cat lo muntu kumele athathwe istate noma ngabe uboshwe ugwetshiwe bamthathe bamrelease even before time bakuthatha bamtshela ukuthi siyakhipha but on condition that you are going to be working with us abakaze bakuvale wena mhlawumbe istate to say mfana ohlakaniphe ukudlula ukwenza and lento yenzile yale ikhiya sekubonakele not once twice more than 3 times ubaleka ngesikhiya abakaze babuye bakuhlalise phansi mase bashaya irearrest azange bangihlalise phansi usho ukuthi ababe bangibiza yilaba njenge usho ukuthi khona osebenza ngelokhuzena sithi
ku-security. Yeah. U-security uyongibizayo afika athi awungitshela uzenza kanjani ikhiya zakho yabona. Yeah. You want to know ukuthi iqala kanjani yonke lelokhu zenu yabona into enjengaleyo. From there abe angabi nento mhlambe ayilokhuza yena ufuna ukufundela ukuthi next time kungasayenzakali into enjengaleyo. Yeah. No, I can imagine ukuthi kuneyigubhu and igubhu there is no way zingahlala zingekho sizenza amabhentshe edanyana sihlala phezukwazo le igubhu zeyamabhake bezibiza ibhakede le igubhu izesiphatha ama fish oil ayopheka ekitchen and if le igubhu lezi ziphinde futhi zibe zisebenze against bona there is no way yokuthi bangayifilter or bayistop editing. I so wish ngathi ngathola umuntu oyi1 obeka ku security ange-explainele ukuthi what are the systems or the measures mhlawumbe ba-upgradeile manje system ucabanga ukuthi singenzeka isikhiya manje umuntu aphume edanyana. Yes singenzeka. Yeah, singenzeka. Kusese isikhiya okusalayo. Yeah, singenzeka mfethu. Singenzeka mfethu kakhulu futhi now kulamajele ngitoma bese ngizophuma ngibonile ukuthi imaterial iningi it all over. Mar ama-TV kunama-TV amajele lapha aphuka khona bawabekile. You can use ungathola iplate elinjengalelo. There are many things mfethu ngizibonile ukuthi hayi lana musekulahlise kucrash kamampela ke. Mkhulu, how old were you mawenza istraf sakho? Asithe sokuqala owangena ngaso. Mina ngina 20 years. Yeah. 20 years. Yeah. Yeah. Awuze nawo ama cases zonke ke ungitshela ukuthi cases wami yazini mangakutshela from emezo mkhulu. Yeah, mangakutshela ukuthi from 1984 mangena ngena ejele ingenela ikhatheft. Yeah, satshontshe imoto saboshwa wathu ukuthi basinikeza ama 3 years ngathi I mean 3 years is too much for me. Yeah. Ngabaleka. Okay. Yeah, that's my first skip yami ke ngibaleka khona futhi emotap yabona. Yeah. Ngabaleka ngafika ngaphandle yabona ngabuye ngayisho ngamosha ngibuyele ikarini futhi bisathenda imoto kakhulu because imoto mina bengingasi violent kakhulu. Imoto bengithanda ngoba uyithola ihleli lapha akekho umnikazi uyafika uyayigocoza uyayithatha uyahamba yabona into njengale akho umuntu olimalayo you understand. So imoto yeah ngiseyimotweni yabona imoto utshontsha le uyabuya so utshontsha ne case futhi yemoto plus ne escape yabona isikwebo siyakhuphuka naso kanjalo yabona into njengaleyo. Yeah. So amanye ama cases mase kuya more towards istraf sakho sokugcina bekwama cases wani ke manje la. Ane manje mangilibele ngibaleka enye escaping scheme abantu ukuthi asibambeni amaphoyisa siwathetheleni uniform bese siyagcoka bese siyophuma manje yabona manje leyo case iba njani kuba i robbery ni rob impahla attempted murder yabona ukuthi ngicishe nambulala ukuthi kathi ushayekile uyazi bafana mawuthebe nimbambe ndo umuntu aphunyuka sifile babambe rafu yabona bamphazamisi kanjalo abamhendishe kabuhlungu you understand njengale so I case iba little bit pregnant yabona nabe iba yiningi besifuna ukubaleka sekune robbery impahla uyabona nelokhuzeni attempted murder umuntu beningambulala nokumbulala because if vele bekanga cooperate vele yabona ukuthi bekangafa abantu abangayibheki bebine danger. Asibuyele emuva mkhulu before uba ikati ngi-interested ekukhuleni kwakho ukuthi umuntu okhule njani bawuthanda thina sidlala ama-TV game nama-PlayStation yonke lenyakanyaka ingiletha la kulezi zinto lezi zekhiya ukuthi i-interest ukuze ubone ukuthi kahle kahle umuhle ngezandla. Mina ngimuhle kanjani wena scheme edladleni bokunami i-time up kumuntu wama-taxi business owner yabona into njengalo so ngintwana ethanda egarage imoto mazolungiswa ama-taxi yabona muswasekhaya lungiswa ipanering ne-access yeningi yepanero you understand isku drive nyasazi 916 nyayazi so masikhula ngayenzela i-youth yami bengibayenzela ikari zamadrati ikari zamadrati ngikoba idrata bengiligoba scheme bengiligoba idrati mfethu ngiligobe ngenza ikari ehambayo ngiligobe ngitshela ukuthi ngigobela ikari so benginesami sport car sedrati yebesibhlungu kakhulu namanje nasedanyaneni bengithi nokubatshela amaphoyisa ukuthi awungithi ngikwenzela iproject yomntana yemoto ngimenzele ngibe nemoto phakathi nasetshele ngiyenze kusikhathi ebujele ngihambe ngayo bathi uyahlanya kantanya abalalisa ngibele ngibheka bona ukuthi nilahla kuphi nalo driver lemoto imoto yami modrati boloko ngihamba ngayo icaravelle ngilenzile i2.5
Yes, yes. Yeah, mangise ngizohamba futhi ngenze ne-aeroplane babone ngizenzele i-aeroplane ngama Kanti useplanini? Yeah, ngiyabapheka. Uyazi mawulibela but hayi manini ngathi akasekho mnandi. Kanti hayi ngibhekile ukuthi uma ngiyafikelela na kule gate. Kusikhathi ungazi ukuthi ngishiya imoto yami yamatrati ngibaqobe ngalo ukuthi ngalesikhathi abekho labantu ngiyabuya yabona. Ngifunda indlela eziningi kuyababheka labantu. So ngicreative wena ezandleni yabona. Yeah, mina ngilezi ukuthi umadalo wami bekathi into yenziwa umuntu ingahluli. Ihlula kanjani ngoba unengqondo eyi-1 nawe unengqondo eyi-1. You must think ukuthi imoto mayistarta kwenzakalani. Mawufaka isikhiya wayisijikisa i-engine wayisenzeni uzibuze mabe nginokubuza nami babayi why mawufaka isikhiya la besikariya do no iyenziwa ithatha umlilo iyusa lapha iyimise lapha yabona ngumuntu obuzayo noma namanje ngibumungangayazi ukuthi lento bayenze kanjani isicathulo basenze kanjani kuze kube isicathulo ngilezo ingqondo yami engafuni ukuthi ihlale i-relax ne yeah ngiyibuza ukuthi uNkulunkulu upheka ukuthi sicabange yo manje ngicabanga ukuthi bayize building kuzobakhwele lapha ayibekeni yeah ungalali yathi ulalisa umqondo yeah very interesting stories kaMadala njengale banner kaHarmony lokujive la iyekelile emva kwami la Madala ngifuna manje sibuyele phakathi eDanyana. Is there anything mhlambe ekumele mhlambe abantu bayazi ekhaya in terms of affiliation yakho? The biggest thing in prison is the gang affiliation, gang related activities. Yini owayenge because ngeke lokhu ubhiza ubaleka uyalena le bagcina bakurecruit abathe umubi bibi. Yeah, mina kuyekwenzakala wona scheme ngagcina sengingena kule gangster yama Air Force. Because mangibaleka balibele bathi ngenza umsebenzi wabo. Yeah ngiyabaleka ngithathwa ngiyofakwe emakhulukuthi ngiyathola ama Air Force bathe wena why wenza umsebenzi so uCharlie bengakabi uCharlie yeah mina ngize eCharlie nginama escape wami ngingakabi uCharlie mina mangacela first escape ngangiboshwele icar cabanga failing to produce lento kuboshwele ilicense yabona bakuthathe bakumixe church office mangifike church office mangithi hayi man no amaphoyisa abakhuluma izindaba ngathi ezinenge laba ngachope ngabana ngadla phansi gone ngashika lo ubhuti bekanginika ikar yakhe ngamtshela ukuthi imoto yakho bayithathile amaphoyisa bafuna umuntu onelicense azoyilana. What was my first escape? Should ngabona ukuthi man mina mangibusho into engimele ngiyenze kubaleka. Maphoyisa mabamba big ngidla phansi. So noma kwenzakala sengiganga ngithi mina ngizobaleka eDanyaneni. Kanti nabantu abayenza lo umsebenzi lo. Mangifike emakhulu bathe man wena wenza umsebenzi wethu. Ngithi hayi wena ukanjani ubaleka wena awubani nobani obaleka but ne uyilento yethu yenzayo ukubaleka umsebenzi wethu. Okay sharp mina ngiyazibalekela mina iSpringbok ngidla phansi. So basebenzana bakhablisa mase ngiye court sebayangibopha ngitrial bangibopha ngalama short steps mangiye court ukuthi sangisakhona ukuthathana mina bengijump ibox scheme hayi prakpane ba court mabathi case for 8 gestel na vat ngiqa but anenge basuke abantu uyayenza into basheshe bathi uyahlanya ngithi eminyango ngithi kon ngithi phansi ngila ikarini zabelungu ngiphume phansi kweimoto ngithi kon bathi uhambile baseze namo khona yazedladleni ize nama plastic bathi bazokunika mase ngihamba ngiyejele ngithi lapho bani ischeme sakho Dallas mfethu mina bengiphetha abo Peter abo welcome Vusi yabona mfethu namanje mina ngiphume amachita wama wonke sewalele yabona akawathekile baba sibashonile mfethu ngispendile ngihleli isikhathi eside na into enginterested kuyo because kuneyigeme zasejele besides ukubaleka kube ne life ebekhona la ejele you know oyiphilile and so iphila whether uyiphila nama Air Force or boyiphila we1 isikhathi usispendile in total uspend how many years eDanyana? 34 years. 34 years. Yeah, mara bengilibele ngi-offer ngithi ngiye-offer ulimele madala amafuse ashile 34 years. 34 ngikwesho ngo-1984 nge-8 ka-August ngizotola mina ngo-2018 yo ngilibele ngi-offer
kanti njengoba sekuba idemocracy abo-minister abo-Balfour sibaqale bathi hayi ndoda manayi. So makungaba khona umuntu obhalile la ukuthi uMadala i-jailbird angeke umphikise. Angeke mina bengizibiza ukuthi ngifinisha yalapha bangisusa ngapha bangibeka ngapha bangisusa bengizitshela leyo nto leyo. 62 Why DNA ne-makeup yakho beyinejele ngaphakathi? Was there profound connection? Beyikudini Africa or bowunalento or bowunebhadi lokuthi uyaboshwa every time? No, mina benginokuthi akukho lapha bangangivalela khona mangiya lapha ngizovaya mangifuna ukuhamba ngizohamba lapha. Yo, what a confidence. Yeah. Ngitho mfethu ngitshela ngecrash mina lapha bangangivalela khona kuse Robben Island ngoba ikati lisaba amanzi alikhona ukuphuma lithi. Amanzi liyawasaba lizovele lithi lihlale Robben Island. Ngiko ngithi uMandela wahlala 20 ngithi indaba ukuthi vele nayo ikati usaba amanzi. Kube bengasaba amanzi besomjumpa hambe. Manje siyamagama mina benginokusho ukuthi ijele bangangicopela kulo la eSouth Africa iRobben Island ngithi lawa manje so mawubona le stories zikana niyasmart but ugcobise ngevaseline waphuma wavaya nani uyasho ukuthi ngiya-identify lento ikhona lo muntu into eyidala zami lezi hayi ngingasho ngithi lena mfana isha kuma footstep wami but ngoba ngike ngaya lapha ngiyibheke le ndawo le ukuthi is it sure ukuthi uphume lapha ngithi hayi lapha ngathi kulatha esishaywa ngayo ubhatalile wabhatala bathi saha lapha ukuthi wena sizothi uphume lapha khona into mina ngeke ngayi le lapha bathi uphume khona ngeke ngakhwela ngafika ngathi ayishilala mangasaha nentoka ingeni hayi la ngeke ngathi mangizokusaha la ngizobhalansa kanjani phela mina ama plans wami ukuphuma Mama sebayisho na ngithi hayi man lapha man ubalance kanjani ngoba bese ushikishe kanjani ngathi hayi man umuntu ongashikisha uphezulu bese aphumela phansi ngoba anebi nabangamnika ishiqa ukuthi phuma la phansi uyabona sizokuphinela uzuphumele bese kanti bese bafika laba bazochecka bathi hayi uphumela kanti hayi lala uyimokolile lento le wathi side yes konke bongalali wena bekulala umzimba baningqondo behlala idume edanyana iboyisa mina belize likhale lisebenza ebusuku lithi hey man wena ulali na ngithi ngalala kwabani yes kwabani fanele mina ngigade wena nami ukuthi wena walala hla ngihamba wena ukukhuluma amasimba ngithi hayi ngikhuluma amasivele hane wena ula ukuthi uzosikata mara ngicabanga bokhadi ukuthi mhlawumbe uyagulanyana mhlawumbe ama-fuse shit bebangacabanga mina ngiyabona nginjonga bengitshe ukuthi ngilezi ezikhuluma na ngiyakhuluma ngiyazithokhela and mawuzongithatha kanjalo ngithi uright ukuthi ungithathe ukuthi ngithi ngilongo ngizokhona ukukushaka mina ihlanya leli yabona noma ngizothi scheme yini lela uzotshe ukuthi hayi ihlanya leli uthi uyavula kanti ngifuna ishini ngithi chin down uwele lapha phansi trapping hayi Madala ama-fuse ashile bebakuthatha serious ejele labantu boploma nabo serious kulesi ma-ada bayazi ngibatshela ngithi chance ngishaya itayela zami manje ngiyazihlanyisa-ke manje funa ukuthi bavule idanyaneni sengikhumbule edladleni bathe ngithi ngiyanitshela abona simali bathe bakutshela bathe yazihlanyisa leya khona ukuzihlanyisa ngigcoka impahla rongo lapha ngithi uphendula impahla ngiphenduleni impahla ekuseni bathi bayavuka sengizenza i-3 row udle dodi bathini sekayagula kanti seyifuna ukuhamba ikati manje ubalile sengifuna ukuvaya mawuzozenza serious ngithi ngeke uhambe serious uzenza serious manje uzenza ihlanyo libe ludla ngaphambi kwabo udobha itompi bathi uyahlanya kanti ufuna babe la iduze mabalahla kujobe la nyamalala ikati babona moba serious uhlala usikuninyana bezidobhisa itompi la uphambi kwabo kanti hayi lelihlo leli so bongana lokhari wena ejele lokhariani ngoba ilokhariani zama zikho lapha zile ngapha awutshele lebo Air Force ungene wabo Embracer 99 bakubhala straight wabo umbhalo wakho mfana bangibhala bangenza ngilast yabo ngi number 10 mina ngiprofessor yabo akekho baleke njengami mina ngithi umuntu athi bamazi nge-SKP 1 or I2 bathi yayinja yakhulu mina ngivayile scheme njengoba ngikutshela ukuthi ngivaye from so ayakwazi lamajita abhaya amayivozi babhalile inumber 10 yabo iprofessor le namanje noma ngimelana abaningi bayosho ukuthi hey sikubonile professor ke banabaningi abaziyo ukuthi bakukhwaza ngoprofessor irank yami yimi professor ayikho ichawa engashayawanga ngishaye ngihambe ngishebeleza ngihamba ngeviolent usho ukuthi wonke amachawa wefogcina ohlala bizwa uSylvester force efogcina umavesta naye ngike ngabona ibo malokop naye mangada bosibusisa bangakutshela ngento ebukhethe
uthe man uyikhethe amazwi uthi uyazokutshela ukuthi kathe imnyama lela ihlala ejima le ngihlale bengizibiza everade Yeah, uyohlala ngijima ngigijima ushaya ibonda ya ujimelana. ngiyajima everade mayivela ngithi angibuzi umuntu ngivele ngithi Ciao. ngiyahamba Yeah. bengifithi Songitshela una relationship umuntu mhlawumbe umspina abantu yazi bayabokola batikile la utokoloshe kuloko ubhizi kuyaya ukubulala isigwebo. Wena bosiphisha kanjani isikhathi istraf? kanjani Istraf sakho bosiphisha kanjani? Oh bowujima. mina ngijima ene ngapha ngishiye nginokuthungela ama-out imisiko yabona ngithungela ama-out imisiko ukuthi abohada bazokhona nabo ukuletha i-uniform yabo angithungele la le bhruku lami layele ngithi chief ngakwenzela ikepisi man ngale awunali ihembe lakudala ungasalisebenzisi athi likhona yale yangena yabona seliyangena leyo bengafuthi kuyimemeza kakhulu anengishayina lithi bathunga imisiko bengishayela amajiti imisiko mfo bashayela imisiko nabo khata bagcine angithunge nginebhruku lami ngifuna ungibambele lona uyaletha angibi ne-uniform sengine-uniform uyahlanganisa into yokuchawa into yokuvala yahlanganisa into yokuvala so labo khata laba mawuya nabo ngoba bese bakwazi ukuthi lo muntu lo iSpringbok lo and banokunibeka somewhere bongeke khulu ukuthi ubosese mina ngizange ngichizile ema-sectionini sijile ema-isolation ikwebe zami esiningi ngihlale ekhulu ukuthi uma ngisejardini elokhuzeni so makuthiwa kuyaphunywa kuyavaka kuyodlalwa because kune-recreation or kuthiwa kune-family day hayi wena njengoba siseboxburg mandibele nenza la ma-family day ngale ngithi ngenkathi zami enywamba la awubheke balahle kanjani ngitjoyisana abasindile phela ngikuthole ebhokisi sengizothola idate sengiphethe idate sengithi ngithi uyoqeda le-34 years masilapha eBoxburg bese banginika idate sengihamba iparula mara ngoba la mawuphuma eBoxburg vele sowahambile kune-Phosphorus ne-Don Park phela boshizile egazi la mina ngithi halama sibengeza nasebusuku lana ngilahlela izinto zami or lana bengiphuma futhi iBoxburg bese ngibone left that isi-section eBoxburg bekuyi-work section u-D bekuyi-school section A bekuyi-Eden le actually B kahle uyazi bekusemambozeni lapha kula kunyewa khona A hospital so bokhona ukufohloza mfana bengiphethe enye out behlala nani e-D-section bathi ubongane umongane bambiza ulokhuze ngisuka eB ngithi ngiyoploma le kubongane ngale ngiplome kuye ngihlale langa lonke ngibuye ngithi bekabhayisa bekabhayisa ngishayile ngisuka nabo bomaBloem angazi from bomaBloemfontein abo bongane ngibuye ngithi mina noma ngizoya ngale emafemini ngigcine ngiye emafemini thokuthi ane manje mangisingihamba iparula bathi bafuna ukubona yini into engiyifunde edanyaneni mina bengafuna ukusebenza next lapha ngithi ngisebenzani ngizosebenza ngihlule ukusebenza ngaphandle ngizosebenza edanyaneni lapha engihola 10 rand beboholisana bo 10 rand ngithi hayi mina ngiclever i10 rand ngathungela ama-GD Sport ngithengisele leyo 10 rand lo isebenzela wena yini inyanga yonke igawulo iRasul bogawula yini edanyaneni mina mfethu bengena phakathi ekhishini ngithi ngiyophakelwa umuntu oyenza 20 years kumele kungene ngale abajita bekwangazi vele kunamasoja wami vele kunama-brigade bethu abanye abasibasebenza emapapeni bowuya esikhumbeni ubani obekakushayela wena mina awuzangishayela yimi engagcina engishayelayo ungangishayela kanjani yimi ngivele ngikufundisa ukubaleka ukuthi mina ngacala ukubaleka nginganamsomo manje uyidlile imibhalo wena kahle uyi-institution so the institution of memory uwe offloadayo ugama nje mina ngizokuthi nginokuthi ngithi chance leya i-restation mina ngifuna umuntu owenza I believe in action I don't believe in talk I believe in action ungathi mina ngangi-Air Force ngithi ubaleke kuphi ngifanele uma uthi ngangi-Air Force ukuthi ngihamba e-police station eThema ngihamba e-police station eBrakpan ngihamba eBloemfontein egroundini mina ngihamba yabona le indawo engikubalela ukuthi ngavaya le and lezo zinto zikhona nasemafayileni ngithi hamba uyigugula kulokhuza yami ukuthi George Mbonani ubaleke kangakhi lokhuza sentence profile izakutshela escape on slav bebayibiza nge-Afrikaans but on snapping bayibhale bathi on snapping but siyaskier aning met Afrikaans ithikithi lakho liyabhala escape 6 times lithi robbery 4 times lithi attempted lithi 2 times elami kanjani bebhalo kanjani
Belibonile. Ngilidabula every day ngilidabula ngithi angifuni ukuyibona lento le ibhaliwe mina mangifuna ukuvaya ngiyavaya. Ngi-Air Force hayi ukuthi ngayenzwa mina ngile lokuzalwa. Ngithile lokuzala ngibhona ngoba ngabhona mina ukuthi epolice station ngizange ngijuthe umuntu ngathi sebayakhuluma amaphoyisa bodwa lapha bangophela failing to produce ukuthi ngidrive icar ngana license ngathi hayi laba ngathi balahlile ngathi chope mina akho umuntu wathi balahlile mina ngathi laba ngathi chope ngishiya imoto lapha epolice station ngahamba ngazigenele lokushini ngahamba awungitshele mkhulu unayo relationship wena unaye ugogo inayo mfethu siya wavela walayithi na half manje uyabona umduzuli so mawulebo ngashaya indlaba ejele wena mfana ngeke ungayishayi mfana yenza scotch never naka ngibiza scotch never naka ngithi PlayStation 5 ngithi hayi mfana ungena eshowerini nawe uyozikhulula mfethu uthi Cala manzi washisa kamnandi. Uthi yelele bafana bengithanda ukushaya ingoma yami. Ngithi yelele bafana. Yashaya yamandla shaka kamnandi. Ngithi okay sharp. Ngisho ukuthi asesangitholanga imbobo yiko ngenze. Bengizola ngithi esani yangitholanga imbobo kube ngiyoyishaya le ngaphandle. Abakaze bakuchance because bophethe lo mzimba omncane bathi bafuna ukushaya ngeBob Rivet. Awuzikazi ukuchance ibo ama 28 kuthi imfethu aningena ngalento yobu Air Force. Thiwele idla phansi. Mina imboza bengizifundela ngitewe jo wena ngoba ngiyabona ukuthi amajite intanga zami zinama outhouse ukuthi ngizisondeza ukuthi wena outham wena athi uyawuthite ungadlali ngithi wena outham wena yabona ngiyayenza ukuthi nami ngigocela eduze ngithi outham la nawe wena ukuthi ungiphandele ithe ukuthi hayi outham umaki out la utshe ukuthi wena so yenza imeli yakho ngiyangenza ukuthi yebe outham ukuthi nje nami ngibe nelokhuzeni ukuthi ejo mina nami ngine outhami la ngiyawuthami babenza imikhuba labantu badla amanyawo lapha boyenzani wena mfethu ane number iyayitolerate ukuthi ejo wena mawuzwa ngathi ifuna ukuvukelwe na ifence yefence wena mabhonyelo yabaleka labanye bafuna amanyawo ifanele ukuthi tarele uyoshaya le ngaphandle noma bangakuthole Hillbrow so ushaya 2 yabantwana bakubophe ukuthi hayi bengisayozidlula chance umadala stewter chief awungitshele given a chance usho ukuthi usazophinda uboshwe life yakho hayi over my dead body uyangizwa ngithini okay over my dead body uzwile ngizwile mfana yini le day 1 nje ongathi no le ngifuna yazini lokutshela into eyi1 mfana yabona uthi into ongayifuni ngejele awuyikhumbula kahle ukuthi le yiye ngenza ngabuyele ejele mfana yazini mfana bazokubrainwasha lapha mfana yabona manje kungcono ngoba sekunama TV kunama phone kunani ngize ngasho ngathi manje sekuama 5 star mfana thina siphishizile kusalala phansi jo ijele thina sazijele mawuzothi sazidanyana idanyana onlale phansi Sunday bayenze parade lapho lala khona kukliniwe mfethu ijele la likline ngithi yo there's out is petty law and order mfethu angifuni manje ngisho i-movement jo usuka la uyala usuka la uzala uzukhata athi mina ngeke ngishiyo isiboshwa i-movement yaso ukusuka la ukuzala mina ngiyahamba ngiyele ngithi yiko mina bengijima the whole day bengukujimela ilanga lonke ngithi ama case ngifuna lama case lawa phela yinto basinika ukudla basinika yonke into mara i-movement next uzohamba la ufika la ikalelo fana nalencwadi bathi uzohamba la suke B section ugcine D section or ye reception or ye besukwini for 20 years 20 wenza into eyi1 uyenza le same rotate mina namanje ngipay revenge wena Thozi engiyahamba mina nginokusuka eBoksburg ngenyawo ngithi Fostoras ngenyawo pay revenge ukuhamba ngithe kunini bangivalele nginemoto shwa ngithi ukuvalelwa ngihambe ngi-enjoyile ukuhamba ngithi ukuvalelwa hayi phela enye into bakunika ukudla i-movement ukuhamba iyashaya le nto le yena iyakushaya usuka la uzala ushaqelana laziningi lezi zinto uyabaza ubuthakathi basejele mkhulu mfethu bengizwa amajita abakhuluma mfethu abonjivana nebenginokufika ngisengibuya nangapha kubo Babathoni amajele ngambile la amajele asemadladleni la wangale mfana ubona intwana ihamba kanjeni ngithi kwenzakaleni bathi hayi shani bamshaya ngemvuthuza ngithi imvuthuza yini bathi manje imvuthuza ngicela ukuyizwa imvuthuza bathi bathathe yini ucikilisha mbona ucikilisha babamba ucikilisha kumbamba
ucikilishi bataphulele enhloko yakhe bakhiphele ngathi ubuchopho wakhe babomise Ayibona seporek. ngakutshela to wena Umcikilishi bakudlisi ubuchopho baye. Yeah. baba kushayela la inkawuzeni anewuthanda Oh inkawu yeah. bathi ayambomphemisi bamba bakunika awuceda so bathi Oh, nyakaza njalo msindo. Lezunangaza njengalibona intwana. Bathi intwana yashawule yamadala loya ngoba bekayithoma. Leroy Jimezeni sidabe ungayejele nje. Bokushaya ngomamtikilishe kunyiwe. Hayi. Yokutshela mfethu. Yeah. Hey ubona umuntu alibala ukuthi bathi bamshaya ngocikilishe ngela. Ufazabisekile. Hayi. Abakazi bafuna ukukushaya ngesende lapha. Mfethu mfana yazi mfethu idanyana mfana. Yeah. Kumele ukuthi Uzilwele. uzibhekele Yeah. ukuthi how strong you are. You are Yeah. as a man, you understand? Yeah, impilo mfethu ilapha nalapha. Yabo. Mamela-ke wena uhlele 34 years. Yeah. Ufuna ukunderstand no last abantu abaphakwe no isibhutshwa uyakwazi ukudonsa utilili bayibiza icici or bayibiza ikari uya reverse ebusuku ufaka isikhiya uya starta Yeah. sim card isikhiya. Yeah. Nina ke benisipusha kanjani isikhathi? Struggling is ukuthi video phone struggling. Indlwabi waya. Mfana ubuzoyishaya. Mawe visitini ubukelela wabona amabutikini amayibuno sobuya Mawuye visit uyozuma kahle kahle uyashuta lapha. Mawubuya lapho uthi lo weroko eliyelo uthi hayi namhlanje ngiphinda yena. Ke lo weroko elibovu hey sokwa Sunday. Uzumile. Hey babuleyo abantu lapha. Emotional. Nabo yabona labo mama basebenzayo la. Yeah. Bogata lapha. Bogata. Uzuma ngayo. Nisebenza ngabo? Ya libele uthi lema ofisini ngicela ukuyolo khuzeni hayi Uyozuma lapha unankinga. cha ufika le selini uvala lapha ulibele uthi hey don't umbeka la umkhumula agcokile umbeke la uzibonele yena la Ngifuna ukubona ama-comment lama-comment athi uMadala ulimele. Ngifuna ukubuza ukuthi uthini Madala. Ngiyakufuna because ilanguage angakayibambi le yena enikhulumayo. Mara ke ngifuna ukuyibamba bese ngiyayidedela vie. You know the reason why we have these conversations ukuthi abantu not only to kill time. Mara kunentwana ezincane ezicabanga ukuthi mawuphakiwe uwathela wayeka. Kanti mawubuya ulimele. Psychologically emotionally ubuye umuntu onjani? mfana mina ngizokhuluma into eyi-1 engibuye ngikhawathekile jo. Yeah. Ngikhawathekile I don't want to lie. Yeah. Ngibuye ngikhawathekile bese ngisaba nokuhamba wena scheme. Ayisana. Usho ukuthi ngaphuma ngo2016 ngeza ngaphandle ne bengathola ukuthi yangishaya lempilo yala. Speed Kufast ngayenza iflop wena. Ngathi umuntu ongisayinele ngathi ayejo ayazini ngeke ngihlale nawe lana. Yabona ngayenza isquilaring wahamba wayotshela labantu. Reverse. Yeah, reverse. Ngireverse. Ngabuyela edanyaneni ngafika ngathi khani ke manje ngiyobona ukuthi yazini ngaphandle kuso and leso sikhathi angenzanga flop bathi ngifaka amanye ama-address ukuthi ngizokhona yeah uzokwazi ukushelela via ngathi ngazifunda yabona manje sengiyibonile mos ngathi ngaphandle sekonje ngathi yazini manje ngiyaphuma ngobubhari ngiba ibhari manje manje ngiba ibhari. Hayi sivalile episode uMadala wasizwa ububhari. Ngathi nyoba ibhari nje noma unginyathela ngizothi sorry. Noma ngathi nyoba ibhari ukuze ngikhopha kule yampilo yangaphandle. Umntana mangithi hey wena amakangibheka kabi ngithi sorry. Asisakhona ukukhuza ngathi yazini nyoba ibhari manje. Ngiyabonga Dallas. No ungivalele yona kamnandi. Dallas ngizokubamba nje next time. Sibuye futhi sizohlala phezulu kwayo manje sesiyodla ikhekhe ke siyokha ikhekhe happy birthday Dallas. Thank you very much. Ifamily sibulisela nokugogo lekhaya ngikuzwile ukuthi gogo awumlalisa umphumuzi namhlanje uyo celebrate Dallas. Angiphani Viagra lapha nayo senstudio Viagra siphena uMadala ngifuna afike endlini akwate kakhulu anyanye over. That's how we wrap it up. Have a lovely Sunday. Keep well and stay blessed until the next episode. Salute.